Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kuy'gameko ezibuhlungu ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uBali Gumede, obedume ngokuthi-ke umlungu. Kubikwa ukuthi-ke uxabaneke nesoko lakhe bagcina ngokuhlukana, kuthiwa-ke kudlule iy'nsukwana behlukene, kuthiwa-ke lafika endlini yakhe emazenzeni kuDunbar eMayville, lamdubula ngenqwaba yezinhlamvu washona. Abamaziyo bathi-ke bebengajwayele ukuthi-ke baxabane, kodwa-ke nakhu-ke sekuvela-ke indaba-ke ezibuhlungu kangaka sokuthi-ke baxabanile bahlukana, then-ke isoka la-decide ukumgasela endlini lamdubula-ke ngenqwaba yey'nhlamvu washona-ke. Lesigameko senzeke laphaya kuDunbar eMayville eThekwini. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Iziku-Trend TV izohlezi khona la ilethela-ke indaba isematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.